Mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 9 z'ukwezi kwa 7/2021 nibwo byatangiye kumenyekana ko u Rwanda rugiye kohereza ingabo mu gihugu cya Mozambique mu kugifasha kugira ngo cyongere kigarukemo umutekano. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko guhera kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Nyakanga yohereza muri Mozambique abasirikare n'abapolisi babarirwa mu gihumbi mu rwego rwo gufasha ingabo za kiriya gihugu kukigaruramo umutekano. Iri tangazo rya guverinoma y'u Rwanda ryavugaga ko abasirikare boherezwa mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique nyuma y'ubusabe bwa leta ya kiriya gihugu no kuvuga Mozambique. Kuva kandi muri 2018 iriya ntara yakunze kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane by'inyeshyamba zo mu mutwe wa Islamic State byasize abarenga ku 3500 batakaje ubuzima mu gihe ababarirwa mu 400 bavuye mu byabo. Kuri uyu mugoroba rero nibwo ingabo ndetse n'abapolisi b'u Rwanda bagera ku gihumbi bafashe indege ku kibuga cy'indege giherereye i Kanombe berekeza mu gihugu cya Mozambique kujya gufasha ingabo za kiriya gihugu kugarura amahoro n'umutekano muri kariya gace twavuze hejuru kitwa Cabo Delgado kakunze rero kwibasirwa n'imitwe ikunze kugaba ibitero bitandukanye bigahitana abaturage ndetse abandi benshi bakava mu byabo. Muri Mata uyu mwaka Perezida wa Mozambique Philippe Nyusi akaba yaragira uruzinduko i Kigali hano mu Rwanda aho yabonaniye na mugenzi we Paul Kagame bagirana ibiganiro bishingiye ku gufatanya kurwanya iterabwoba. Ni nabwo Perezida Nyusi yasabye Kagame ko u Rwanda rwakohereza muri Mozambique ingabo zo gufatanya n'iza kiriya gihugu mu guhangana na Islamic State, gusa icyo cyifuzo kibanza gukomwa mu nkokora n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika SADC. Abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango ubwo bahuriraga mu nama ya Twake yigaga ku kibazo cy'umutekano muke wa Mozambique yabaye muri Gicurasi uyu mwaka, bari bagaragaje ko niba u Rwanda rushaka gufasha Mozambique kugarura umutekano rwanyura mu buryo buteganywa na SADC busanzwe buhari. Mbere y'icyumweru ngo iyo minama ibe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afrika y'Epfo iyoboye SADC witwa Naledi Pandor yari yatangaje ko SADC niyo igomba kuyobora iki kibazo. Ati hari ibihugu bimwe byagiranye amasezerano na Mozambique atari iki gitekerezo cyacu nuko SADC ari iza mbere muri iyi ngingo. Byari mbere y'uko Minisitiri Pandor ahurira muri Afrika y'Epfo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta bakaganira ku ngingo zitandukanye zirimo n'ibibazo byo muri Mozambique. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko ingabo n'abapolisi yohereza muri Mozambique zizakorana n'iza Mozambique ndetse na SADC. Yunzemo iti uko kohereza ingabo gushingiye ku mubano mwiza hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'iya Mozambique. Ati nyuma y'isinywa y'amasezerano y'umufatanye atandukanye hagati y'ibihugu byombi muri 2018 kandi rishingiye ku bushake bw'u Rwanda ku mahame yo kurinda novuga R2P n'amasezerano muri 2015 ya Kigali yo kurinda abasivili, guverinoma yavuze ko itsinda ry'u Rwanda rizaba rifite inshingano zo gushyigikira ubuyobozi buriho muri Mozambique, kurwanya abahungabanya umutekano w'icyo gihugu no kubungabunga amahoro n'umutekano mu bice bitandukanye bya Mozambique. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga akaba rero amaze kubwira itangazamakuru icyo izi ngabo z'u Rwanda zigiye gukora muri kiriya gihugu, akaba yagarutse kuri byinshi cyane rero kubijyanye n'ikijyanye izi ngabo z'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya Mozambique. U Rwanda ruratangaza ko rwohereje umutwe w'ingabo igihumbi ugizwe n'abasirikare n'abapolisi mu gihugu cya Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado imaze iminsi yugarijwe n'ibitero by'intagondwa za Kiyisilamu. Mu itangazo ryasohotse kuri site ya guverinoma, u Rwanda ruvuga ko ibi rubikoze ku busabe bwa leta ya Mozambique. Ibitero mu gace ka Cabo Delgado byatangiye mu 2017 ariko biza gukaza umurego mu 2020 ubwo izi ntagondwa za Kiyisilamu zigaruriraga uduce tw'intara turimo umujyi wa Mochimboa do Praia. Muri uyu mwaka izo ntagondwa nanone zigaruriye umujyi wa Palma nyuma y'ibitero byaguyemo abasivili, abandi bantu barenga 35,000 bava mu byabo. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga yabwiye ijwi ry'Amerika ko ingabo z'u Rwanda zizafatanya n'iz'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika SADC kugira ngo bigarure amahoro muri Mozambique. Yabibwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Soherejwe ubutumwa bwo kubungabunga umutekano mu gace ka Mozambique kitwa Delgado muri Northern Province ya Mozambique. Nk'uko mubizi amaze imyaka 4 hari umutekano muke, hari ibikorwa by'iterabwoba bikorwaga n'abarwanya leta. So ku bufatanye na leta bumvikanye ko twabaha ubufasha mu buryo bw'ingabo zacu kugira ngo zibafashe kubungabunga umutekano.
bivuze se ko ingabo z'u Rwanda zigiye kujya ku rugamba zigahangana n'izo ntagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu? Turafatanya n'ingabo za leta za Mozambique. Ntabwo turiyo twenyine. Turafatanya nabo nk'uko mubizi na SADC nayo izohereza ingabo. So tuzaba turi benshi dufatanya kugira ngo duhashe icyo kibazo. Bariya basirikare 1000 boherejwe ni igice cya mbere, hari ikindi kizakurikiraho cyangwa se ni bariya nta bandi bazajyayo? Ni bariya, ubwo nibakenera ko twongera bazatubwira. Kenshi na kenshi ibihugu bihanganye na ziriya ntagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu bikunda kwibasirwa n'izo ntagondwa nyirizina. Nta mpungenge mufite nk'u Rwanda ko kujya kurwana nazo muri Mozambique bishobora kuzatuma namwe zibibasira? Ndumva atari bwo bwa mbere turwana n'izo ntagondwa. Murabizi muri Central Africa icyo kibazo cyari gihari. Ndumva dufite uburambe muri ibyo bibazo, so nta mpungenge dufite, ariko nibariye. Magingo ya u Rwanda ni ibihe bihugu bindi u Rwanda rwoherejemo ingabo mu rwego rwo kubungabunga umutekano? Hari Central Africa, ngira ngo murabizi ko tumaze igihe. South Sudan naho tumaze igihe. Darfur mission irafi kurangira, ngo hari n'abatangiye kugaruka. So na Haiti hariyo advisor umwe, abandi barashe. So nubarizo major operations twaturimo. Colonel Ronald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Arakoze Venuste Nshimiyimana kubw'icyo kiganiro na Colonel Ronald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Mu Burundi, umuyobozi w'inama nshingamateka ariyama abacamanza badindiza bakanatinza imanza. Yabivugiye mu rugendo arimo mu ntara ya Makamba. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yemeza ko imanza zigorekwa cyane cyane mu gihe zimaze kugera ku nzego z'intara n'uturere muri za sentare zisubiramo. Daniel Gerard Ndabira basigura ko mu makomine n'intahe zo kumugina imanza bagerageza kuzishyira uko bibereye, mugabo zagera hejuru hakaba amanyanga menshi. Ndabira barongoye inama nshingamateka yivugiye mu ntara ya Makamba kuri uyu wa kane mu gihe amaze iminsi yayigendera muri kuno kwezi kw'akaruhuko ku bashingamateka. Hoya nyinambari iryo karamu y'ukuca mukondana abantu atari byo, iryo karamu bazorivuna tuvugisha umunwa gusa. Abo tuzohamagara bakubwira ko batabyumvise bazobara umunwa gusa, ariko iryo karamu rijya ryandikira inyoma. Umuntu yatsinzwe, umuntu w'amafuti, umunyabyaha akaba watsinda, uri mukora akaba ari watsindwa. Wowe ukaja ngaho, je namye mvuga ngo ukaja ngaho ukavuga ngo umurundi uri gutsindagira mwene wanyu, kandi usineza ko mwene wanyu uri kuratsindagira ari mukuri. Wowe uri n'umumercenary, wewe uri n'umucangero, ufise ubundi koko bwawe wisangije. Umukuru w'inama nshingamateka anagabisha ko abacamanza bakomeje kwigenza nabi bashobora kuzosubirizwa n'abashingantahe b'intahe yo kumugina baca imanza mu mitumba n'uducimbiri. Hariho abantu bakize n'amashuri menshi ariko bazi guca imanza. Nayo mu Rwanda abagiye zijya manza ku mantuze ku mitumba bari barize ibintu by'ubutungane. Mubandanya mukwega ku mugozi umaze ukwega